Nagi ni kita khot kemang loong pi. Bau Jisu khot yang ai pi. Syaka cinget kabarat ba. Kecinget kabarat ba. Kecinget kaba ai tilut. Kecinget kaba scam. Kecinget kaba omwa asyuk ban pengki. Hakane kecuk pada hakane kepertai. Kabala nampalat pu dah kikam seniu kicongka, kecing seniu kicongka. Perabangin baik hari kesedak tentang lakwa pun orang tiga kowe. Ngila dong kam megane kecinget kabarat ba hari kesengi mentang. Kacuk kabangingin kadawai ngai pipung kibanget mangingin ong hunsu hak kecinget kabamulumala. Kacuk kabangingin mentanglah telun sekabasniu hudu kata bakal ada kapor yang ada pi bangin yang gerang bahano kecinget kecongi kecinget kabahak kipor kebangsuan esing lah ban sulong mulu malah ban supendeng mulu malah mereka ni kapor kalau ada kapor yang ada pi bangin yang gerang bahano kecinget keconga kecinget kecompi kecinget kabapedian ni Yesus Kristus tanggung unang pendiam sengap pin suatu episode baklainan kecinget kaba om tang ban supedian ni Yesus Kristus unang pendiam jompi cikun berkat kecompi. Hari kecinget kabasyen mi urukum utrai coba cingem kecona cumpi utrai coba cingem kecona cumpi ubah diktir ubah yalan ya bawa ke bentang kecingem kecona cumpi lakane cimut berkat kecona cumpi udah melong utrai lakane kakam kacang kecona cumpi udah melong utrai ubah yalan ubah hikai ubah pening kelenti lah kadai hakim kanu kebentar kecing snow kebangingis snow kanu kebentar habaro kebentar utrai ukwa engai bangin don kum kata kecinget keba adilun kum kata kecinget keba rapa keba skep keba ong asukan pergi lada piu kini kesni bakicuk kebanging ia mentang kecing mi kecing persyak kan yang besar nur ben ong kata Pinsyam bagi kata, kamnya pinsyam bagi beliau kin persyak ya kan yang Muslim bet. Kamnya bagi pinsyam bagi persyak Buddha. Ni yang Mahadira, ni kiwe pat kita kilai kror kicai beli juga yang Hindu kamnya pinsyam bagi persyak ya kata. Hari pet saudang lah kari kecongi, syaritor setir. Lani hakari nongwe, siapa Afrika, siapa Europe, nesano pinpet, bahkan persyak ini kisni mentah kalau mbak ya kan yang besar, yang itu kibangai, hau Kristus suku mutrai munam pening mucoki. Pada mata kenal, ladang ngem dan pada kecingan ke berapa, ladang ngem dan kecingan ke baskem, ngin syarong no para bengai bingit ya cuma. Bagi ni kecil persyak, pan kecil pekacado, semua kita kecil penmong, kecil penasai, kemet kecongi, reponsi ni kecil muncul berkat kecongi, bahasa rono lagi cikai pencapai pertai. Ya kecil snow kecongi, ban diktir, dan ban brainwash, ya kecil snow, ya kecil snow kecongi, kuno bagian snow. Berapa ni baik ya conga, ladang ini isu yang sah laslah. Larang isu persa kecingai kecongi, larang yang pengam celiu su yang kecingai kecongi, dan koi kapor bagi rutar ni saher, hakan ni kecing apulung, coba ni kecing sniu, kebakan ni kami kebatam tulung, berkebiale ban romno ini kum kibanget, nak kecingai kecongi, ucisu, ukwa yang IP, berukot yang IP, lembang ini berukot, saya kecingai kebarat bah. Oh, what hunsu, haju orang perabot itu ngawaran bercakap leh pemalu deh. What hunsu teh, ya kecinggalan kestan cuci, tapi suhun berhasil kentang sisande. Kalau kapor itu banam holistik, bang, di nunggu banam habarok kentang, tapi penpau, ya kita kecinggalan kris, tak kecinggalan gocongki. Kecinggalan kebaik itu ampan sisin, kecinggalan kebaik itu ampan sisin kata lo kapor baptis. Kamdan kap kata buang ngai kata akren kani namar ngayo i babon kibreo hakini kisni mentah entala ngam ko cukup betes lakun kemensiam batek lakun no hare kecinge kaba manla kesni kaba rai manla kesni kaba kalabamut manla kesni bambun yu Yesus Kristus da kadonut barapor manla kapor baban pendam la chong kamon hau manla kesni
Berangkat sama ban kroi ru ban du ka na benda kecembu uci su terang berudawa ya kum kan ke cinget na cingem mucuna cuti bagla dei ko por bangin don ya kum kan ke cinget na cingem mucuna cuti haging sini benda uci su lebih pet ya pulih ke Bible pinsyam para bangit uci su cukro Desing la ong pengen kani tabakan ong bang sesisin. Uci su cukro. Ni mentang katanya kro mangi ong wan pinyo ta wan su kris pinyo ya kani. Wan su kris pinyo ya katai. Wan su kris pinlong kum tahiru uci su pan abaki breu ki wan su ubara borem cukro uci su. Ukran pe ni ke basi sabat teng na silengok ta. Na silengok bang apulek cinglong uci su ha ko pos bang na silengok. Mau kum no bang ni lek nang si ko thai pan kreni ki breu su uci su pateng teng abaki wan ki breu su ukran teng ba pateng teng ki breu ki phano Firman kan we breu pan uci su ong ci su ngakok pan bu dia ne. Breu uci su masen pai tau breu yo i. Nomor yo i tai ka dur khmat ke chobu. Yo i ke donut ke chobu bu ong no uci su ki sembanang ki dan ki thleu. Ki mersan ki dan ki cakari endre pon breu ong dan cakaban bu ka khli. Bu tau breu pet yang ramah uci su Kris. Tentang semua bukan uci sunri itu ibu ni beliau uang menbuat yang nama berhak pak unyo sebun kini kita kejingsuk kejingsannya kepertai uci suam tapi buat yang apa pilih kejingsuk kejingsannya kepertai omdan cakap kum ya pi unang buat yang wan suwe uci su nan buat yang tambah syah bang letek syah kupas syah pikmau kita baru uci su ang ai bagi bayar kintap dia ke bayar kasokor ha kata ai ke bayar bagi kintap dia ke bayar nama ko ang buat yang awan no mata kasokor ha ta kuno uci su ta pun tap beli ku parum asu re bang awan ha ngasam bau pa su lele umpat yak umut bau ta priu umut ban buat cisu antara dep yak pa antara dep tap yu tau pa chu ban dep tap pa chu unda yo ya kata kecing her pateng mau kasba apau no pa chu unda biang swa kita ke baro un sabut cisu Kris bau cisu ang ta pikwa swa man biang kita ke baro hal cingem mengaca do chu pi piran buat ya om dan cakap ku mi mangi batek terwai kita ke bau cisu Ukentan hari ini entah. Oh kecilan Kristen copi kau penuh dengan keli ini. Oh ngidon kelimit di tengah masyarakat pagidon kelimit pakai tengah pengrang bulu yang aku pi para banyak dia cuma. Oh ngibon Ukris beliau kecil mentoy sibon kini kita di tengah. Pakai tengah lapoi bertoput penihap bandung yang tahu Ukris hatung yang nanut banbuan you. Hatung yang nanut banbuan you. Lada kadai kapor, lada kadai kabentai, pi berpindu, berpindu di Yesus Kristus, atau pi kroi berpindu di Yesus Kristus sarana kapor. Buat sini bon Yesus Kristus nama begidan si bon kita kicin kuat kejongi, hanya cingem muka cadok bangan yo kicin kuat kicin kia, bangan bed ke kamai kaci, bangan long kumne, bangan long kumtai, hendrai hatu pilacu mundur, balada dei bandu enam tau Kristus pi kroi bandu you. Cuba pihak bandu kecil san hatu pikloi bandu di Yesus Kristus. Hatu apa pihak bandu kaspa apa ucappi hatu pikloi bandu bu di Yesus Kristus hatu apa. Namanya lain suk pelat bulkhori sok ong kadon kama hablatan kesuk. Kadon kama hablatan kesuk. Ki Kristen tapi pulih saya bapak siapa kidut beli bandu di Yesus Kristus. Kidut ni dia syong ni la spai dia phong ni kisut kibut kicongi ma omdan kata ka resistance omdan kata ka cingale epi papin bu di Yesus Kristus katangi dan tu ban bu you repiten nem sabar tang hari congiru sabar kibre tentang tang bakin long ceseng ru ki hapang long cir cacar ni mentang ni pun sawara ka mai kibre ni asnau re kibre sabar tentang ki hapang re balong ceseng Kiham man sacrifice maban doon yang kita kicinsuk laga kamai kecil laga kicinsuk kecil sain mencoki wat kiburu yang kecil mencoki ada cima bambu Yesus Kristus lalu long kita hatungi keluar bambu Yesus Kristus
Oh, nama balai nama empat don di kecingnya ke barat bah. Empat don di kecingnya ke barat bah. Kupi perabangnya pi dia cuma. Oh, hakan kacuk Kristan ke barat dor, hantam kali gari kucongi. Kali kacing ai ko pentat dor ki brio hakan kesni mementah. Bat hakan kata kacing IT ki Kristan ke bacendong. Om celiu su kacing IT ki brio ku Kristan kesni mentah om pi. Kamda semua su. Tentang kata kacing long Kristan ki koi ben kletan Simon Demon step. Hasil Sunday ini yang pengen cilang Kristen dekat ini Sunday buat kicungi Sunday mesti ni kelat di cilang Kristen kicungi tan bera om no ekenduk berbera om yang mai no berbera om talak kelat di cilang Kristen kicungi lek cing tray ekenduk yakum ya keren yakum ya mai no hantaru la kelat no di cilang Kristen kicungi hangno kata kacingan tadi hangno kata kacing ai pilot Reu cisu hangane lembaga ni kicing kot ke pangala pule pi ukot yang ai pi syakicing ke balan ngadi syakicing ke bah kirut bagicing ke barat bah ngaku apan bu pi katong ke challenge hane sedap bu mentah yet ke hajong kicing wat su ang bon palat haita bagan te o kamde syakicing pi pram ni e chona upon hak siti ke suku ke ba syakinong koren unang ke bah lai kot ke basan uang yang bangai keberan pok kuren to yet pi lapidan na em ha kecingek to yet pi lapidan na em ha kecingek oh kidan kicing tip ki babun na ibab tip sama no pi kene kowe sama no pi kene kowe kidan sibun ke babkin om tip bah keslap te ladang kali pi kene step balai ka masih kebalik ka masih kebayong kabang plang berjenam Batapuni ia kadun kembali. Pilak mencoba dia. Pilak mencoba apa? Pinonglah. Lepas dah pencoping ban berkat kadai kentang rebon sing intip ti kenapa le? Batu dah pencoping pinong compare dia datang balik kadun. Kidan bon kum kita kicintip ke bala dah pencip harus seperti kam ta Mereka ni kawin nopi. Jadi kawin kicintip kolong pinong na Kristen Yesus. Bila ID ni langsung kecingin cobi. Kalau kecingin cuma kecingin keberlampak kalau ID sisang kapta ke pimlong ban baklan, pimbet ban baklan. Bila ban baklan sibon ke kecingin bukan cadok kecapi. Bila ban om tim sibon ke kecingin bukan cadok kecapi. Harewat baklan kopi perabangnya ia kena kecingin bala kecingin cuma ngalaknya sisang ngala ID sisang kecingin cuma kalau hampa sisang isi dompah kacuk kadawai kita kacuk kopi perabangnya dia cuma kabor kadawai ekum kata kecingin likely ke bang kuat aku sonorem na ni kecingju nagi dikhat ki bang lapuli fi kowe bunkom kecingin kebarat pa kabut tang Yesus Kristus kecingin kepada Pak kabut tang Yesus Kristus sama ông hai tay kinh tang Yesus Kristus cái tham sai tiền reng của ông radical faith follows Christ exclusively một tang Yesus Kristus ông này kêu ông khẽ lắm này kêu lalu pijit benbun Yesus Kristus udawa dia kecil IT ke berkepang Sabha, om dan cakai kecing asap, kecing laisap, kecing om Kristen kecing. Uji Yesus kuah kata kecing sanya kecing kabar pilak pia. Nan sanya berapa persen hau Kris, cipo persen hak ni, cipo persen hak apa itu. Kris kuah kata kecing sanya. Uji Yesus dari pan yo berbandawa, ya kata kepada sispak long tahu om pempat bet balong di sebelah di cakap. Nakren ni mengibut pat Ukris ngiyabut orang mengibut tang ngiyabut lang Ukris begitu dan don tan cicingnya cuy di bak dong ke syar kita nyabut kita nyanya mereka cicingnya keberat ba kabut dan Yesus Kristus balik apa mangkren kan di petang amat kan ini gacuk kebangi mentah ada gacuk kabakani ke kompekat sama video cimbut barungin Kini kau berhak baru kecak belai kilong puncu kajat kampa klik tak. Kau Oprah Winfrey, dasi bila cuci semua baca semua.
Kadi kepriyo ke bapana bha ke bakam jadi bakade ke Kristen. Hak ta ke talk show chongka, ta ke program ke chongka. Kai thu berkat keren ta ke basdur ko ambaro ki cacing kilong kumcu. Ngide ban pediang lang baro iki. Ki wan ra ke cu ke cibha. Hare ka Bible berkat tam ong kumta problem be ye chona. Ki don ki cikam ki chong Yesus Kristus ki ba patadangi dan dalangi keren ki we ki babon sekin mong ya kata. Yesus Kristus ka por chong ong ini ki cacing ong babon ba pe ka we pe kita ka dekani uang ladap leyo i yang leyo i yu pa chona. Yesus Kristus ong kumta. Ki ciu ka por ki Farisi ha kata ka por mas ong Yesus ladap yo i yang leyo i pa chona o ki le shek klei bitar hadu kata sa. Natau wang sukuno na beduk pangi long kawe ukam bude ublei bagi taki ciu ki Farisi ba ka pot ki laya sosi adu tapa ki laya wadong rupan penyap tiu perkawe bude ki cing ong keconggu Jisu kadai ke bah penmong bahai ki ciu bakata kadai ke wang suwa bau Abraham ulong na nalong mas ong kadi te ani ki ciu ta pon ma ki ken burong bahai Abraham ki patemen ucong ki wan dau ki wan la kumno ban priak ma Yesus Kristus ren Yesus Kristus umri nama boleh Ukraina ke sisa kim dai tan ta ki cing kren seluruh ki comu hindai kadi ki cing pun pa comu ki cing sisa ba ulong play prabu ni ide chong ulong play bang cisuru hakane ka secan hakane ka spek pementanan itu kudu patong laga ulu uman berwan bun adi cana haman pedang kata badon tang we play hakane ka pertai bu de Kris Cisu kiwe pinla penong bagi dai play la ka pertai ka o play tu de ucuhi dan ini long nuru play tu de ucuhi don tang we play pertai bu tau de Kris Cisu berang ini bat habangi ong bagi ngai sisa Kris ngire ban pedang kita. Ini memang kita, puji suruh hak gospel kecungan ada semua bakat sang. Tuhan bandrio ko ang puji suruh ang kulo, ngangalong ka lenti, ngangalong ka sisa, ngangalong ka cikiam de. Om dan bawan serupa Yesus. Retan nang. Ulang eksklusif untuk Yesus Kristus. Pediang lut untuk Yesus Kristus. Ulang kem Yesus Kristus. Lesi pelam yang ngani bakan syahan, pikiran tentang semua kem dan nama lenti, kadi ka kem. Keliti kebahagiaan. Ngai larung dari rum berhat. Kamta mesti samla Kristen ini. Bagi long tolerir. Oh ni long kucuhi. Utu ungai yu Allah nang ungai yu Kris. Utu ungai yu Buddha. Utu ungai ya we chatle. Ni long kucuhi. Hal hadu di tang we ble kapai berkam ong kunta. Wat syukur dari ong kunta. Fitir ki Kristen di pemenang kong fitir balai kisah pencitong. Balik kisah pencitong. Buat yang bagi ngai Yesus Kristus ndai tang bagi sungai Yesus Kristus. Kahimarum kalasa bang mani bon cat kicat play. Komba laispa ho teli, laispa teli. Kita kicat play. Ladon lupa akapor cak himarum. Tepat dari pat ladon next pan Yesus kanung tak kata. Hari kali kecilong cang kini banyak kebodohan hapo kabalang kebenikong kabapun tuci kadai ke marum bagi kecil. Bahkan kalau bagi ki kampung Cisu dei tamu ublay berkiwe kidai ke bat Allah sudah. Kadai kata bagi keluarga mensyah nang kata. Pio ini am ka hakawen na kren cikren cung Petrus kam ke apostol nang basau dohar bukan mau Petrus ang kulo khman kata kasan den ngomno. Dan tanggawe ka kerteng ba pinyo ya cimpenem lahap neng na kando makata kadai kerteng ga jung Yesus Kristus. Ulut sangha ulu Petrus udo nang bahawu ong ya kata usak sidong usak penyam na kata. Dia mengibat penteng ni selera. Ni pencang kesal ong ketika hari yang kompromis dia kata. Tekten na semua ki biasong do yang ni ublay dari cuhi. All roads lead to Rome. Oh dah pilih kuntur, dah pingai utur, longi dah pingai utur. Ha bakat do udi ucu iblay reen. Ka Bible ko ong Cisu ong badintang mu. Bat kadang dia kacung kebanginan kam dia kadang kecingai ke barapa pan pediang ni kata. Pigi kon samlang aku apa kerana pigi ni kowe. Kendit kya ada dewan ong bangan pediang lang gini ke baro pide berkentai di baro nama bu Kris udi tang u udi banyo urang.
bagi jerok kejongan jerok kejongki kupi perabangnya lagi dia jongan wah wadah kini sengi ladang ni pun benar kita kacang sisa kibri ong bagi keren penmong hate speech ladang ni ong kibri kini sengi kabelon mo ha ki ong shu mata ba ong dan shu kacang sisa sabah pet yang asli ong dan shu kacang sisa ka kurang kyo there is no absolute truth kyo kacang sisa ka syong sebelum tangga ong yati bakane kabay bulu chonga kadai kabayong hakita pat kibangit ya kata kacing sisa kata bong relative truth hanga kala bende kabayong oh happy babansan katu kabay bulu kadai kabayong hoy hari hanga pat kadai kabali pipingat kadai kabayong ngangai bagadai kabali kacing sisa kacung pi ka ong bakane ka Bible kadai kabali kabayong hari kacing sisa kacung ka ong bakane ka Bible kadai kabali badbuon kadai kirumhan asam lang ais ngalayo panikai uwe sama baka kacing kacung ai poe kran chipang ka Bible chipang kadai ka Bible ong nga baban sam what impose ani what ono what pengai yang ai ya kata pipingan Ukris ngangam ngai Ukris kata kasong kecing sisa cupi ngang kasong kecing sisa jonga borok ngia biang dun aduh kata utang di hukum Kristen perang ini itu nama pada syar rimpa kini kecing sta jonga ni bertai om don su kecing sisa ko biang kasong pipingan Ukris biang tambah wan om budai tamu garanti se bertai syar so blai ngangan ngai hau liu blai ngangan ngai YouTube blai ngangan ngai kat ke bang kwa pi wa om dan hok pi babin kren persa ena langi kren pan si sisa kan ong ini bangi kren persa kare ke hate speech don kam ni namar ta kada prabangi bandon ya ke cingit kepada ba ani kising ta o manong yang sa sisin don kam pi babin don cingit kepada ba babin yang yel he kum kini ki rukom perkha ki bawan pi ki paya dah lai chong ki kon ki chong ki bedang re bedang long pi ki kon sama juga sutu pi akan do hak jin ka puli chong pi ka jakat tre ka chong pi akan do hukum kini hukum perkat ya dah ya di pas sutu bo de tang kris bu play perbuatan berban buatan di hukum jis kris de tang u play pembut de tang u pi kecil ya kam de badan tang gowe gelenti sapa kecil ya am de badan tang gowe gelenti kali kecing bom lah acuh beriu hi ban dem hakamon sumple orang play wong ai dan totally ban poi sanga dan totally lenti ban poi sanga ru beriu dan ong hi ngakwa e ka bakan we nama kali ka donot choku ka bakan dia oh accident break chong hi ka basmo hari stak ta re kecing sang kalong bertang mu jisu bari hok pon yo burang bertang mu bari play balik nu jisu udah play bersisa nama tamu Jisu ubolong play bolak pensisa ya kata dari kamba tamu Jisu ngalapuli bahari Buddha Mahavira uneu Buddha idan acak cak sabha susu kecing pihak kiapat tabong ki section and ki sex of Buddhism kali kapan telong du kahinayana kamne ki Buddha bude blai kabana terrai du kasunai bude ubreu ko bha ublayo chisha ubasta ubanang manhikai bangi de ban bod ki chinkai de chuku hari hadian habut pa andala rung utau siem kanishka ula rung siem mau hakta pot ba usal kela Buddhis ba usak penmi ini kidur boleh thau chung Buddha bami pada kita bohong ke Mahayana Buddhism kebab mentang ke PUI mentang ke dikata kebab terika maha bagi shin yang mudah kumplay berkuih-kuih rupit pulih kalau mentang bertenteng ngalang ngok teh pengapang ke Mesir bagi kikun Kristen pipere rengkat Ukris bat kini kuih-kuih saya play Ukris lang habo maki kemnya rengkat ke Ukris ulah penpawana chong cilong play ke cungku dalam kacong di kambang cungku udah tahu Kristu bela IT lah cuma kecingem gucuku dei bu usia bagi Yesus Kristus bebang pramange Yesus Kristus ngang IT hi mangai lah cuma kecingem gucunga uya tu lepas so punya
Boleh tu lupa, boleh lipat, boleh tahu Chris balik kata. Tu balik kata. Nata kala wat plan kat Chris. Bagi ni we bicara we tamu beri hok ban yo ban bu. Ngidi ban bu nata ba kecing ke barat ba. Kali ban bu tan Yesus Kristus Yesus ada ulu umat ban bu dia nah. Nan ban bu dia nah ode ban dia kata. Kecing syak apa? Kecing ke barat ba pat ke pen yang scam bingi ha kecing sisa. Kecing ke barat ba ke pen yang scam bingi ha kecing sisa. Kecing klan kecing sisa kalau ke pamatlah. Hari kecing sisa kan kecing itu kamlong kalong ke pembelian kam. Buat kinget, oh kinget, tambah kimran yang kecing sisa. Gimalah. Hari don padu dilatih ke kecing sisa hari papan dulu dicoki. Kinget, ya kata. Hari kani kecing ke berapa? Kepenyang sekarang yang naiki ha kecing sisa, ha kecing sisa. Balik apa mengkering ni kemat kalau ni nama apa? Kidu kau berkat jom kepercayaan ni skim tan. Kicing sisa jom kepercayaan ni skim tan. Kelihat bagi kicing sisa jom kepercayaan jom boleh. Shin panggil kekuat sayang syafiq hundred di jom di kelas 3 kelas 4. Kabai dulu kau boleh tahu seberang berkentai hingga kekuat sayang kelas 3 kelas 4 ikut syafiq kau boleh uan mau tengah. Baladang yang husiar, ngip ya dah ya kata. Rabnya bi ya cuma. Insyaallah. Balik ikut sama ni sinta, ngai kapan nami kepuar pinandu kata kecima, kata kecina pista nomor balik kelas aprewes. Kim nek show Chris balik nomor bakin yo show kata nomor balik hikai ki kata ke bentang. Ngamong ki naik balik school show, reki kum ki megi papi di bandan. Kabor. Kecil sutu ban pen. Kaya kapag percaya kahikan kani kacung kapag ngicung kaya kacung kapag iya mentah atau bumi baka persampai kacung sisa kapag ito yung ngicung play nang takadang idon kami yang nagcingan kapag pangingyan sa mga nagcinsa bahwa wala ka percaya katulon sa to sa kenriang wala ka percaya katulon sa kacindom bangingin yan ang kacung sisa kapag ito yung ngicung play bau cisu uang teh tu ikan bawa punya kita tak kelak raya ngabri kakek cuma ngaruh kelak raya ki batu sing tangis kelak raya betul yang sisa kita cukup hari sisa kecingit kan kecing sisa kamlong ke balik yani tu ipi hakapor bangadan kena sama mencuai host nanti mencuai kecil sendong nanti kedong bangidon sipai kisip pa yang abu profesional harus bagi nyelek pensingan yang kepalang kebadan sisi seorang. Mana kata yo ngisi sisi seorang. Dengan suka apa rindu nama panannya kali satu kepon. Tengah silang berbahasa melu. Tabang panannya kali itu kepon musim hapelit kali yo. Bagi kali yo rung ilet tak semua. Sama kali yo cimbut. Bat ban mulai di semua seorang yang berhak yang teh po anjali tip kadang don mentang kemudian su tip su. Bat pilih dah tu po anjali em, tapi pilih ha kidon bon ki semua nama kamde tang stan seorang. Stan pun selama don kuih stan kidon. Kalau pun kali kaya pada hampa po kontrol ko pisu dan semua bon bah tambah pisu di pet bah teh ba ko kan hante. Pun selama pisu kadai kesumu pun selama. Seorang kadai kesumu seorang. Semua anak kita kan usah. Ngapa nama orang kami dia yang ngan cisora nama orang ada uta oboy akan jaga tin suple uta teter ngadon de cingat tu krau pengalai sorangan poe me cisora entah apa yang te kan akan pe bahai ka bato ngali song po semua Islam. Oh larwai ya haleluya. Sibu ki brio ki li sino ba kan orang ngalai cisora. Kali ka semua Islam pak seorang tadi hentai silian. Dia bangun bangun poi seseorang. Hatuman poi seseorang asal kali Islam. Berbuat kibriur kingen tum tahan di sini mentah. Oh ki klan para kecingen rehano kecing sisa. Hangno kecing sisa. Hakum kan yang kepercayai kebangi
tu su kan ke bersisa kan ke bom sisa ke bolong ni ke bayong ke balik ke bawang ke balik ke bayong ke bawang ke bersisa ke bom sisa ke bawang ke betok ke bersisa balorang ini don kita ni ke sisa kakti ke complek ke berbagai hangong ni yoi katawa yang ai pi mengindon ke cingen ke bersisa ke beskem ke berlembang menyinyang skem ke sisa kakti ke complek. Oh, kita popular belief bang. Kita kisukom ngay kita pair ni kisni pin snow pin snap kalau kay kabitri yang menerangin dip ya kecing sisa pin sarong no. Piskam piskos kam kanu kanuru ben bahaya pingai ni kabong sisa. Kamu toy ba pin skam ba pin sirham kanu kanuru lada pin sirham ma kabong sisa pramnge. Ha kabong sisa. Katu kat ni mo kawai play kita mo hi ba ka Bible ko ong bo bre thau brio sedang kethe kecing sisa le kethe ong nu. Mi no tengah brio, sulong hi brio mensua, mi kelau no tengah. Orang yang usia katakanlah, oh tinyakan berkikin mati kita kerpom kita ni kuntai, balada pim klan yang cincang ke jumlah, pim pampo eksengkai cuba cina cepi, dak cincang ke jumlah, pim lim, ni benar. Kebaan apa? Don kabai ko ong tu, badan tak artli kicat. Brio, gender, man and woman. Kabrio, madu brio. Hari ini ngapain? Hapok, keriu star, kecil star. Jangan dia pakai kita kangdang kalu dan artinya utili. Senrang tentei, rang tentei, tei bang senrang. Dan perkitur kibam tip bang ada senrang bang ada tei. Ani kibang arang ngapuling ngam susu, ngam susu. Bagaimana ni mula berpediang ni kata apa? Kau bagi pediang bagi kiong mengidai ki pasadin, ngidai ki babe. Kani kecuk start kiong, kani kecuk start. Bagaimana ni kiong badan tak arti ki caj brio, kan thai bersindak ki noy ngai bagi babe. Hare pi wat usia, pi par wat artin, pi par wat ai ba on rong noy ki kata kau kom cuk start trong ni putai. Ka Bible ko on badan tak arti ki caj brio kata kan thai bersindak. Kebalai apa? Kecing songkha, kalau kau ngerti jumlah, kadang tan dan senrang bat, kenteh. Desi orang paling bak mensyam pikiran syakata-kata, kita tak pok songkha mai tu kenai pi. Baladon kita songkha para senrang. Dobo beli pastor pikiran lagi, orang paling kita songkha para senrang, kau ni kuat ni, ni ciri. Pion kadang tak sari thareng raya, has long kendang cupi piantep, bagi ni kira kau berkat ke larung, haki kon sama cupi, haki kon kiti cupi, haki kon cuci kabalan. Oh kita balik cesen hi, dah pimpin balik cesen hi, kita buat cesen hi, tapi piantep bahapa kai kabak kapo kecing sta, cuci ni kaputai kelaikai. Laka pertai kau kumnoru, laka an cuci ni kaputai kau kumnoru, kacing songkare ni tanpa den kusenrang. Berkata teh, ramai bi ya, cuma kata ada yang cerita, bercinta, cuma tiang dijumpai. Ngapa? Kerana hanya kesetiap mentai kata nama berbalik, yo dan beri copi hanya ke barang rumah, ada kecinta dijumpai kalau kata kalau apa, syai kedah. Pasal kan ini tamang adon ngahap magren, kecil songkha, bang tenung bay seks, kadang adon hapo, kecil kuat cuma kecil songkurin, akan khatam mani kuat semua. Hapo kecing song korem, entah apa bila song korem. Hari ini kicung mentah apa kamu hikai haki skol yang pinlay khatam ki skol itu akan standar ki IP kata bohong wasno ebra mengai ke sex education. Bagi hikai riban up hado penadap ya cok hari hikai ki kamu berpin practice kata bohong tinawai ke safe sex. Kangkang mereka aman kita tiar cerita bagi kon samla ke bedang red mau malah bakin ban yo like mi kita cimpang beper. Kangkang mereka tak ada sisa keren dipi. Kecil sisa keren dipi. Kecil sisa cuma pertai kena kunta. Kecil sisa cuma pertai kalau kunta. Kepersa abek word dikatakan ke complay. Bahasa pimoi kata. Pimoi saya kata. Kadang kau itu video kau yoi, ya, wei hulung beli bosong kali kayaknya akan kekini kali. Adalah boy hantar po jaga hit dah bukan. Don tau wei serang ubalami teman cibun tambah ubar yang tepat.
trong senyum tu ta beli pada kulung laiskan sausnya hak kecing khut kecing ucap berkat kecing ukli kan kita pidei teh tahu senang uang andai kan teh sedang kita pidei senang andai hiu senang pibin filabin usuk pedengau tahu beliau pi ka perthai ka ong ngi bengi bi ringi patula te bi ching sisa ke chuple ngi i ke ching phi chu ka perthai phim chu i ke ching phi ku the ke ko wat ong ba kadang ba tang satai pram ngi bi ya chona hari chongi hang ni hari chongi na i ki bri kala nang bi sisa ki slap ha cakapan ring slap ya sha slap benerin video beliau like sibun kum kita perhatian dia cuma bating tengin tenda bagi panggil suki ladang ngim husiar ngim yang scam hapok cing sisa kak tien cumble ngin syarong syata bagi sutu bagi longkum ke perthai bagi sedang ban kering pan ye ki periu daki ai ki ba cong ke perthai perthu ek perthai ban kering ki periu na ke perthai bating bawan syata ki long ki bukan cap perthai ki bukan cap perthai nang tagi ingat kawasan pan ingat bau Yesus Kristus sawan biang Yesus Kristus masih pang masih dan kepada ingat kibah kecilnya keren si osmo dan kam kena mensuan laknya ya gitu benia penghainya kita kibah ingat kita kamstan ingat bah perhatikan wah simet yo lesadar berjohir banget kutangan step wan ong bak perhatikan wah simet ukres mulai tulpa bawon sawan biang sini perhati bahkan poi kesini bawon sawan biang lagi perhati lagi beliau ki benyengi kumba iben yung nawa kesini kecungu rengim ting tawang ingat ukres sawan biang atang ingat ke beliau peningat lu bakadon ka peneng bakadon sa ducok pacukren sa papansyan sa pang ducok hai karen benchmark kecigi kecung play kita masuk kita tahre keducok rutet narang pi habai bolu Jisu kam kren kambun sin ya keducok bang ya kebeneng ukam maham bun sin ya keducok beneng hari Jibril minta pulang tanglah yap langkut ahlul jidat kat badan mentah bang Andalayam, lapoi lom cintep, lakut rengi pan pengai kecing syak ong nu, ban layam kan kecing besar, bak kecing besar kan syong hadir komlek congi kecing jet congi, ban kandan kecaka apa pengen penut ke bong cukup congi, lak deh beneng ne hadu cok. Lagi sultanan ne sultanan ne kadai kata kecing sisa, prabangi ya conga. Kata kecing sisa. Ini pastor Adrian Rogers. Bilang pe ko di pusnat ha. Uang ini kentin kata apa? Kenapa? Nan keren nan batai ketin keren bangsa kelas itu kasih. Uang ini better to be divided by truth than united in error. Danglah kebayat pat ya praha keceng sisa ban ya kebagian long kowe hak kebom sisa. Better to speak the truth that hurts and then heals than falsehood that comforts and then kills. Danglah kabang keren ya kecing sisa kabapen mong kabang subspan hadir. Banyak kabang keren ya kabong sisa kabapen dengan kabapen sunat efi ini kabapen penyak efi. Better to be hated for telling the truth than love for telling a lie. Danglah nga bapinsuan yang abang eto efi ya kecing sisa. Banyak kebapiye yang abang yang tulipi ya kebom sisa. Baru kedua, better to stand alone with truth than to be wrong with the multitude. Danglah kebangan yang barbai bakacing sisa. Banyak kebangan yang bagi babun ha kebom sisa. Kani kacup kebangan lakukan kambaci. Hangu bengian. Ha kecing sisa ni kebom sisa. Bakatang kita kuahi bakat hui ke hai. Kadang sultan bagai ni kepercay, pinong perlong bagai kepercay bagai cengen cumpi kena no comfortable bagai kepercay, ngano ipi,
Jisu khot di pi sekecil kelabang mod berjing IT. Berkerang. Pi Gibril kecudang ben dia kata kecing long. Basuh benak ben dia kebabon. Anai ben pi kowe kumsa. Soalnya kowe selamat kebakadu kecona. Lalu kita stage sekolah kerja. Mentah Gibril kelelek ben nangi napo pemlakran. Kada kita nate napo. Tengah. Kadang kowe kecingkian kepada habis tenak. Kalangan pelit sepok pun selap, kalangan pelit sepok seorang pegang setan. Dan kamu kenal ini mencuan mana sak senang semua. Nasi ditunggu. Bagi waktu kamu berbuat kecu kamdan kampaci bas kampung sini sudah siapa semin road. Berbun sen kini kali tulis satu popol kecupai. Sepok senang sini sepok lang kerja nama kecil cengai bagi seorang bakalan kerja pelong cuci mentau mencuang perdon Google Map Ndak kila poe kili ye cara kunci he. Kali seorang mo. Deyo ubah hok beli ubah tayo bina pai biang kuna uta tanta deyo ko kham sutia le unu. Poe yesu. Nanca. Fi kecing bakra kam de chunu. Kali chung driver. Balai nama ham de hap tengah mentala he strok ai kunat lang. Hari kamu sang websna le strok am itu map ha kalenti ke balai sepo pun slang. Balik cepat seorang apa ani kendang kesurat ibacot. Kika atau ada sayur ke bahaya atau nanti seorang ada sini pun seorang ada sini hendak diberi ubat cupai yang tak betul. Pebet kaya kita nak cetai bud celang cetai mud balik seorang boy pun selang. Dan bakla seseorang pun selang dan ribuan isi mentaru hagabomban hagijisha keting cumplero retang dia bud tang dia suatna tang berhui hai siapa anda celang bakla apa kebenaran bujok tu omdan tisu bermanfaat perabengnya kopi perabengnya iya cuma omdan tisu bermanfaat bujok baru hadu bahan ini gajingai keberapa hari kerengkam yang api kapan kelaru ya berkumpul jongah Jisu ang nu bawa orang pun lagi jangan tu ay baun len lagi kecil kabalan lagi kecil kabalan lagi ucisu umle ulong try tak ke bangingit oh bangingit tang cuma berkat cumi bangingit ulah kentab ulong kentab yang Allah kadin na bombing pada sini kabalan kentab tet pila bangingit ke bersyak bagian Hari ulang uderu ulang try sabab punya cemut uderu ulang try habaro kita ke mi sabab ke ke bang ini le hatu ke bang ngale step ke DNM ke bang kakum katin jumble hatu ngale ke DNM ke biha bercingkai Inggris kum tak tertek ni belong ta habaro kita mohong ipi baru cisu uta bon bun nang di kon len la dia di ban bai ke ya kadin kena Ngibat Kristan tang ngim kuak bading nasu. Kalian kor, ngihapan kit kalian kor. Masih Islam khadway khad arku praj bil justna baban kulit. Tuan pi baro hanga pi batai bat ki bacem ngan ai king cincak khai kisu pula de kata ho. Cincak khai cin pelai nak pok copi. Dan kulit khad bar khandai lai pok kong no. Tu kit hanga kalian kor ke bangas ai. Om deng tak bangin suang suruh bangin break ki pok chongi hagu bateng teng long ol biang sem cisu ki pok chonga barong ai hame ni pating let man yatla om deng tak cisu wang ba e kring na copi. Kit ya kalian kor copi. Ni bantang ko asu man kit lengko. Yang ko asu man kit yang kena. Jadi kena kadang cong kecingnya. Cong kecing sacrifice. Berurung nom khatwin nom khaar khatun kong baar kong lu popo nom begini pen ai tino yalah kecong kamet kecong i kong kecikinya ki bayam kong kecikinya ki bayam pada tu khat kong lu ba ngini pen bar kadin na hala kasni om de ban ba kadin na sisen sitayau manna kasni manna kapor manna ka khilmat kepeni kata kecik IT kebayam teh. Oh, jadi kena ngiawa hapok kali ding kena cisu. Oh, ngiakin roh ni ding kena cisu.
Ong yak hong kisati bapun pau yu ding na chung Jisu harga ding na ka Jisu pa man ba ngi hatung iba ne hatung ilen lagi ne pi kani ka chuk ka persya sakwe ka bentai nama bale kani ka chukam kani ka chuk ka ba ya ne bong ka me first mentality bong manga capital I never die bong kwa mai banwa ka ching suk ka ching san chonga shimet bong hari ini pun uji suku orang ada piwan buat yang kalian lagi kamu lagi macam ba ya kading na ba ya kading na sama ba kading na macam pi ba kading na macam ba kading na macam pi kadang kau itu ni kebetulan ya wikun populi kampaci ni ye usaha hostel dokun dia kapor pakai osyuti kita kami kalian pet dokun ndak boleh pergi ke tau khôn ka rung ka kamera bu thia tau khôn kayu i bahasa cing thia cuk tau khôn dan bon kita kidur aktris model jipon ki kapan so si ka de ta kami maka de Kristen apakah kan ong antara Christmas ulawan pai khôn wan cuti khôn hal ta kanya baca Christmas mo si sem kai cingai sempai kai ko ke cingai beran cimut ka Bible berkadul frame untuk Yesus Kristus. Tong dei banga ong badai bandon frame Yesus Kristus. Tamatang tang Yesus khana ta. Ka Bible berkadul frame untuk Yesus Kristus. Ka khanam ong tau kun. Den dau kun la leng yang saya cakap puli di comu. Dalam poi yang tak puar pada kami bahkan leng ban cengok yang liu kaleng tak apa leng kelai cing kher ka kamera. Om don su kita tidur kita ki aktor ki aktris ki model. No? Padahal kata kadur kucing cisu baai kata kami berkekeli jam cai kun ani kun ni per ni kamera cupi siapa itu tidur aktor aktris wang tau kun kucing ba kun sutna mai habu cisu lawan kamera tidon ki ban hap mi no ki man hap pet no nak kamera sama bakar balik kecing sisai cingam kucing ka cupi hapikan mo Chris lawan na cingem ko champi tidon kiai bak na hampalino na cingem ko champi oh babinong tan na ngalong Kristen rebellion takong ka propeta ya ha ngi hampan ba gadin na cho kacinglan lagi gadin na cho kacing pendem lun gadin na cho kacing nyaman na kasni berpendem na cho kamon ke chomplay berapa kali dia cuma pidai bersaar na elajong cingem champi man na kasni mana kapor, mana ke lemah. Sarang raya berdengkong cuma berkat ke compi. Denang han ni te bawa buah, boyo usil, bancok ini. Sarang raya ya kecimut berkat ke compi ruang nong kalai kon kasau. Upor ong wat berkat ki dicicak dia jong perti wai lah kecimut berkat compi bandung gini ki dicicak dia jong ne perti. Sengap yang kedua ke jompi kali ke filosofi jangan ke percaya kata kon sama sengap kedua ke jompi though your heart is on the left side it is always right wala kadon hapok kesadang ke basyak kadiang ke jompi rekam cupaklah kedua jompi kani ke cukong tapi oh sengap ke bismo tenat ya kata le ke bismo pian ya kata le kani dikacuk kata babi berkat ini Yesus temat lacong ya kemala ni hari Yesus pada uang snapcar ke gospel ke khot di syakecing len lagi babi mbak yang gede kena kecemu babi mbak yang gede kena kecemu ha kebodon Yesus Kristus hang tadi bundan kecependam lut kaperteng mo kala dong oh ka dong copi kam cuba kala hari ke Bible kok no Isaya mo makan nyau o Jeremia mo makan nyau ka bakang lai bagas syukur tam dik ka dong monu ba antip ya ka kumnu ngin la ban saar pala cho jibo jukha cho ni tadi bangin bo ya ka tin chung ple benda da ka tin chung ple we bu ahan belakani jibo ahan chu uy gendu orang pak palang orang pak palang aku panai no nang ni ciri kuang tabak man bang aprisang katang amla tahu orang pak palang
wong sulia nak puli nak putin jumple kat pala tiu sedang nak shiki fual shiki nong room puli shiki khada kuwi kesni kam suna shuk puli shid nong kam suna shuk puli lum sendan nek shirum puli sa chakop puli sa korin uta tek kat bakanang dap kata ketin jumple kap taon nang du ke sunat ke subang ke harta kia Pemampir nang ikwa ujung berkat jungi kan berkat ke bah kan berkat ke bate kan berkat ke bah komon ni jumple dan kami nai pi bangin sahar na ya ka da ka bangi pendap ya ka tien jumple udah ben uang te kung no nganom le pop da na tap ya ka tien ke jumple ka do no di jangan ka apa kum no in sahar na ini ban sahar na man kentai no ya ke jing sarong ke jing mut jing berkat kan ini nak ham beli jing mut ke di kon sama kecing sarong intellectual right bong kecing sarong trong kecing mut berkat kecuk kepasta pula dan sinta kam sta mpi bosang hantu play kio kecing sta kecing puli bak teng hagerengkat kecing kio trong kecing sta kecing puli kio atapu kecing sarong berlaki kecing sarong teng opat ongdong play show hari kepertai bon si nai kendu perlok congar ke balong kunta ki ban laki kecing sta kecing dang kecong ki cengar no boleh nama baki langsung serong kecing sta kecong ki hari ini ban longku iklong ni omla ban rong sekih mai play nom dani penret pendem di gung hoi puli bah keu saprang ci puli kecong ki tambah war klet pendem ban ngej ke tien jumple ban ngej ju kris kabakat dupan idei syong no atan idei ban saar naru ya kini kicing anggut bertei kali worldly ambition bo kicing anggut bertei nongkong wana senong baar har khasan li khasan tapi khnyo ba bertei gelek mu utaw ba i yang berteh kecil jumlah kamdan su hau kapai boleh kau minta ladan prinsip kena sama berpulih sains prinsip tu kan ini kalau kau pun mahu status ngabu cing ia ke berteh is inversely proportional ya kecil hau boleh mut kumdo mut larakat maka cing ia jumpi ke berteh kanang krau kata kacing cumpi ulai kanang red kablo cakap hari kata kacing cumpi ulai kanang krau kata kacing cumpi yang percaya kanang duna bak percaya bak pertengkam te tak kacing kuat prai cung kado kacing kuat prai cung ikman kacing sarang khala cung kacing kapertengkam nak kini yang ngai pi mangin ngop haka bahkan te ya kan bahkan te ini walaupun sih orang ilat nak cakap apa juga do, ingat nak cakap apa juga kemat. Dan ilat nak cakap apa juga kemat, ingat nak cakap sarung pala juga cakap. Jadi cakap no di kapertai, bangan yo susu kaspa, bangan yo susu kapau, bangan yo susu kanam, bangan bit banbiang, banlong kemnia, banlong kemtai. Oh tentang kata kat tu no apa dia kabor, kalau kung usia, bekecap no, ya kisbo, now sumbai cuma dia jumlah, cakap kecongi. Kalau ni usia. Orang yang usia, berpun kingop bahang ni, usai tahu perangkam dari ke babah cuma doa congi bantai makam ni, pidai bantai makam ni lah cuma doa cuma biar kacang cingkwa kacoka, nata perangkam tu lagi kemat, apa? Yoi kini bateng tek kapolong ipan kuah gini ke bateng tek pahang kuah gitu pencengai ni lo play mau yoi ketai kung yoi tu kung kualang lepas ni di bentar makam gini ru bersadar hai ke kemat cong aju biru bagu hado pergede kecil sarong thalang so kecil kuah par kecil sarong thalang tek kuah ya ke bangin dan kam si sahru kecil sarong thalang bang kue kita pangadon ariuspa ngabit ngabian tol ada don bisa sisa tebian ke pemaka kalong bayo ondon supli kelau sama kopi berani day bantek lakam megani
uci suong mentoy ayu priu unjua tertei baro berundu no ela jong kamsi ya manusia kadang Muhammad Ali baru kitip Muhammad Ali dia benar kitip udah boxer mau nam tam bolong perintah mungkin suka kau uang ngalah copot ya baru akan ke everything lah copot ya baru sepak kau kenal kurang ngomong ya lah yolun ada sedang uang and there is nothing but on don hanta ujung kali waktu orang ha cok Hollywood uang ya thua lem ki brio baro aba ki kio haka ulum cok spa ulum cok pau ulum cok burom ulum cok ni aba ki kwa ki ber ni ki pertei uang dala pi koi sha clear du ya thua lem bom don hanta om don bala panai chimpun di pi hanta sangat na hela kacong kecing amrut pertei kecong pi tap datang ke orang holy ambition kecing amrut ke bawah bau kris unyo ya keburung habaro nabaro bau kris un tiplot maupun coplot ha kecing em kecong ibu unyo mau tahu sispa kecing em kecong cing hebat ini kenapa yang lain kata dan kami kecing